Janibek Attokуров. Rahmat. Alparçılıkçu үй иштирүүлө жүргөндө эле өрөсүн өзү үчүн. Жаңы келген келиндер бар го, ушундай эле болуп жүрөсүн. Жоробашы, канттыңыз? Жоробашы, канттыңыз? Зорбу? Уже биякты караңыз деле келбей калыптыр го, ошо нарак менен маселе. Ысык бекен, болду. Сиз башкарып туруңуз, Жоробашы катары, карап туруңуз. Элди да карап туруңуз. Азыр болсо токтосун Жалал-Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын артисттери келип отурат. Куудулдар, таланттуу инсандар, легенда инсандар, Кубаныч Миталипов жана Бакыт Сатаровдор алдыңыздарда. Супер Куудул Кубаныч Миталипов. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын карындаштар, ошондой эле ардактуу замандаштар, кутмандуу кечиңиздер менен, кутмандуу күнүңүздөр менен барыңыздарга чин ден соолук каалайбыз. Шаңды кол чагылар. Сизде мындай жүр атайын Манас шаарынан келдик, экөөбүз бирдей чыгайлы деген ниетиңиз барбы? Же сен айттың го, баштай бериң Кубанычек эди. Кандай бу, качан айттым мен? Азыр айттың го. Мен ояктан чуркап келгиче өлүп талып чыгып келе атасыз го бияка. Атайын Манас шаарынан келдик, Бакыт экөөбүз тең чыгайлы, тең саламдашайлы деген ниет жокпу? Там пайып келип алып, "Ассаламу алейкум, айтам качан" деп. Сен өзүң микрофонуңда сүйлөгүн. Андай болбойт да. Кубанычек атайын келдик, ушунча келгенден кийин тегиз чыгып, тегиз саламдашайлы. Анда экөөлөп баштайлы. Ошоду тегиз баштайлы. Мына элди экиге бөлүп албайлы. Бөлбөй эле, бир эле ош, өзү эки эле тамгадан турат эми. Анда баштадык. Аны эмне кыласыз, ортодон бөлүп? Бөлбөйбүз. Бөлбөй эле баштайбыз. Бөлүнгөндү бөрү жейт. Баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу. Салам. Кутмандуу кечиңиздер менен деп айттым жана. Болбой калат экен аке. Бирден саламдашайлы, бирден жакшынакай кылып атайын ош шаарына. Сен башта. Мындай эле саламдашайлы, ыр түрүндө эле. Ассаламу алейкум, амансыңарбы калкыбыз? Амандыкты сурашкан абалдан келген салтыбыз. Амандасак жаманбы? Ой, эңкейип айтам саламды, эли журтум аманбы? Опураңдап айтам саламды, оштуктарым аманбы? Талтайып айтам саламды, туугандарым аманбы? Ой, жамбаштап айтам саламды, жеңелерим аманбы? Экилабын кызыл гүл, ачылгандай мөлмөлүм, бир карасаң жүрөгү, чачылгандай мөлмөлүм, ай тийгенсип көрүнөт, ак термек тапкан тамагың, күн тийгенсип көрүнөт, күн термек тапкан тамагың, болор болбос башпаккан, бозуланды какшаткан, бөдөнө тымшык Мария, деп атам мен. Шарт эле оюңуздан ма деселе, мамма дегендей болуп атасыз. Оюңар эле жаман экен, мен жакшынакай эле ушинтип эле баштап атам экен. Эми Манас шаарынан келген Манас айтыш керек экен да. Айта аласызбы? Айтам. Айтып, сырасы айтып. Казак кыргыз катаган, барыбыз бир атадан. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Куткарды Кудайым, Кытай калмак чатадан, атабыздын сөзү бар, өзбектин өзү бар, карыганда бир перзент, Байжакып бала көрүп тур, ошондун ат койчун кези бар. Деп айтады. Oldu. Akırkınız özbekçeri akına manasın degen жериңиз. Минтип айтат.
Geçe hangi kutuy ölgündü, kalk çömülüp gömgöndü. Manas kildi topurap, salvay kalgan topurak. Dürbü salıp karasam, görüngünde görünüp. Dürbü salıp karasam, görüngünde görünüp. Geçe hangi kutuy ölgündü, kalk çömülüp gömgöndü. Manas kildi topurap, salvay kalgan topurak. Dürbü salıp karasam, görüngünde görünüp. Dürbü salıp karasam, görüngünde görünüp. Atanın görü dünya, 6'ga yaşı toldu deyt. Andan keyin yılında 7'ge yaşı toldu deyt. Andan keyin yılında 8'ge yaşı toldu deyt. Andan keyin yılında 9'ga yaşı toldu deyt. Andan keyin yılında 10'ga 11'ge 12'ge 13'ge 14'ge 15'ge yaşı toldu deyt. Atanın görü dünya, Nayzami'nin saydı deyt. Ellerin tıptı çuktap çatkanda pülomot menen atkanda. Oy koku, hey. Al bizde pelemot bolgan emes. Qanchaga plemot bolbay qaldı ha? Bolbay kaldı. Joşerin başından aytып koyun. Başka. Ellerin tıptı çuktap çatkanda kılıç menen çapkanda. Atanın görü dünya cinge tigen balдар jakasından alganda. Tomoguna Amçalık elemez. berilip ketkende oşunday bolup ketdi mi? Kokuyor. Bize göz eldi güldürgen çıkkana bir gül kaytpaylı. Aytaveriş kerek geçti. Sen aytın ha. Hey, Qanchake. Kırgızlar batır kalk bolgon. En tura. Kaytpas, arıstanday, jol borçtoy türü menen dünya yüzün başkarıp turgan kerekmiş. En tura. Anan Çingis Khan degen bir ulu el, batır, Kırgızlarga kat yazat eken. Hurmatlı Kırgızlar, sizler bir alakanda ele kiçenekeyle kalkı ekesiңер. Bizge jön ele bağını berip koygula. Menin jokerlerim canı atkanda Cevesi, oğu, gündün nurun tosup kalat dep kat yazı yürüttü. Anan? Bayağı jerde Kırgızları okup bayağınam. Dep durup жооп жазып yürüttü. Ne der? Жооп жазып yürüttü da. Joo. Anan Çingis Khan okup atatmış. Bayağı jerde okup atatmış. Bizge bari bir gölököde dele soğuşa öğreniz dep жазып. Жақсы айтқан екен, а? Көлөкөдө деген. Ана. Уже елге жақтай. Сонун кетті да. Айтın hem siz айтın. Атамекенді соғышқа үйлері. Kırgızistan'dan Ceyinbek den kişi vardır. Özbeklerden Haçim menen Tacı vardır. Karıslardan Soy vardır. Tarsatış atış atkanda Ceyinbek aytatmış. Ballar meni ota verip büt meykelerimde parak kılıyordu. Desa kopta bir özü jatkanıgan Ceyinbek'e meykenizde parak kılıyorgen bolsa ölüp kalıvadınız şonda dese. Şonda meykem jüyülüp koydum öyle değil mi? Apanda aytып bereyин apanda. Apanda ayt. Bir apanda kıştın günü şauldap sentr jaka düşüp ketip atkan deyt minip. Anam biroz tosup kalıp apanda tokta. Hem ne oldu? Meni ala get. Akayaka ıldıyga ala get. Desem mınau uçkaç deptir. Biroq sırtta üşüp kalbaysın mı deptir. Üşüp kalam da dese çıkanda kabinaga dep kuyruğun götürür. Birisi süygönüň artyr atty minip kıştın çildesinde. Atty aytdy şede turupturman süygönüme girip çıkayın. Dep 5-nji katga götürülüp girse süygönü жалгыз eken. Ujonindan dep kolundan kırmalaganda eşik tıkıldap kalıptır. Göğün gelip kaldı dep balkondan sekire bergen jana kız munday malda eşim gelbet eşik aç bir karayınçı da eşik açsa 5-nji etajda at turatmış. Ufay? Kazanga aydygan eşikte suuk bolada жылуураак 5-nji etajda turup tura berem. Bergi balkondan düşüp keladat da de Allah. Жерге sen aman tüsem bir onun ayalına jizim barbayım dep. Uçup gelip kalın karnın üstüne püp ötüp çüp tülü kalgan eken. Turup kagırıp aytat deyt. Korkmam da jalgan süylep koyacağım bunu öğrendik. Oy tava aldım Qanchake. Kudası menen kudagıyı süйлöşüp atat. Emi kudagıyıcı mana sizdin kızınız menen menin balamın turmuş kurganına 10 yıldın yüzü oldu. 10 yıl. Dep baya kudası cini gelip kudagıyını aç. 10 yıldın yüzü oldu. Bu kızınız takkır ile tuğ aytta. Dese yeğelin oturayın deytmiş kudagıyı. Yeğelin oturayın. Biz nüyde jirgende jılda tuğ itele o deytmiş. Da kızıklar köp bulatta.
Birisi yolda orası bir yaş bala mışıktı juup atıptır. Ha. Juup soğukta ölüp kalatsa ölbeyt deytmiş. Ötüp ketip kayra gelese ile oturatmış. Ne oldu dese ölüp kaldı mışıgımdı. Juusan ölüp kalat dese juuganda ölgön yok. Sıkkanda ölüp kaldı demiş. Kuanç aka. Emi biz artistpiz da. Ha. Artist degen uşunda güldürüş gerek, oynoş gerek, ırdaş gerek, biyleş gerek degende. Söz. Hazırçı men sizge bir ır türünde sırolordu berem. Sıra жооп бере аласызбы? Sözsüz cevap verin. Ayal kişi olup atkarabız da, biroq жолугуңуз барбы? Jel moğuzlarını oynayabiliriz mi gerek bolsa? Болду анда. Болду. Жолук салабыз, жолукту салабыз. Болду. Öyle жолук десем аппак жолук берип коюп турем, кап-кара болуп эле Люси беле, ким эле? Люся беле. Ошондой болуп калбасам өлдү да эми биягы. Я бисмиллахиррахманиррахим. Кара жерге жолугам башка турбай атат. Тампайган орустардын аялдарындай болуп калат экенсиз. Тампайган. Meni gören adam bana katınç toy olsa gerek. Yok sizdiki koy eştek emez, menikini aytsanız. Kap-kara murutu var, katın bolboyt de. Başladık mı? Başladık. Sizler жақсылап мындай сындап тұрыңыздар, Ha, kettik. ыр түрүндө. Bir türünde. Өзбекче ырдайм мен. Bola Бола, жооп бере бересизби? Жооп берем. Болду. Hay caney, Ya? hay cano, başkinam ağrıdı. Hay caney, Ehe. hay cano, başkinam ağrıdı. Ye boş kinayla onan ürgülsün. Lemelerden ağrıdı ya. Ye boş kinayla onan ürgülsün. Nemelerden ağrıdı ya. Ha bozarlarda turar iken, Niye? attarlarda satar iken, anamının attı yapın oromal, anışınga yavrıydı yav. Yaraşınga ya. Ağırsan alam ya rakalum dum dike dum bitiş. Kuancık, Oh, ne sögün o da sizi? soktum bu. Bir yerinde sögü ötkönde oldunuz mu? Sokkan yok mu? Söktünüz aka. Men sokpayım hiç. Buna elder kulağı karan emestir menden bölögü. Ya yelder kol çarptı o. Sögündünüz, dakazat etmirim ben size. Takazat et. Az başından bir жақсылап оқып тұрғыла, bu söktü men hazır. Sökkan yok mu? Sotqa verem ben sizde. Normal. Söktünüz, az men tap verem ben sizge hazır. No kulağım, miyağını açıp olayım. Ha, takazat et. Dakazat ettirem. Hay caney, hay cano, başkinam ağrıdı yav. Ya? Hay caney, hay cano, başkinam ağrıdı yav. Ye boş kinayla o. Ben az dakazat ettirem. Özü ürdün akım oşandaydı. Allah ırdılar. Oşan can жақсынан qayla aytsanız bolmay. Ya bu deveyle. Yok. Boşindan dedi da. Екі жерінде шылып өтіп кетіп отырсыз, мен үн шықпай атам. Sokkan yok mu men? Oşa ürdün. Şerde de ilhamı. Сошарды башки деш керек пе? Eke başka çağırdı elçi başka. Болбайды, өзбекчеңиз болбойт екен. Сіз башыңы деп мені шылып атат берге келіп алып. Елдің көзінше. Sokkan yok mu men? Сөгініп атасыз мені. Болбайды. Başkadan. Андай чичалабай, жақсынақай жооп берсеңіз ака, Шунча ошқа келіп ал. Ya emi ol ürdün Қырғызчалай ырдап берем мен. Ырда. Қырғызчалай. Ketti. Ağa, Oo. aka başım oru atar. Ay maladet. Ağa, İyi. aka başım oru atar. Başına neken ürgülsün. Emni için oruyt. Başına neken ürgülsün. Emni için oruyt. Bazarlarda turat eken go. Magazinderde satat eken go. Oşonun atı giyiz kalpak. Oşoğun oru atat. Oşonun atı giyiz kalpak. Oşoğun oru atat. Eğer oşağa orusa nime kılayın? Mine kılayın?
Eger oşogo orusa nime kılayın? Mine kılayın. Doğurum bana, ne doğurum? O da sen. Mine kılayın. Ne? Ne. Ya bayağı da soktunuz öyle. Hazır hem can öyle bop duruk hem. Oşa bazardağını alıp verip koyam de koysanız ölüp kalasız mı? Mine kılayın de öyle. Akça olsa berem. Ya balbayt ken Kırgızçasında balbayt. Ha başkaçasını da boldu. Yapon, ya balı Yapon koy. Japon'da. Kıtay çırdaylı mı? Anda söğüngönüңüzü bilbey kalam ben. Canlı Orusçasınlardayım. Ketdi. Bırat, Çevo. bırat galava balit. Bırat, kandrat galava balit. Zatvay galava brat kurugom. Paçomun ey baleyit. Zatvay galava brat kurugom. Paçomun ey baleyit. Kardeş. С базаром стоит, универмагом продают. Это называется русская кепка. За этого болит. Если за этого болеет, вот это брат что делает, а? Да? Что делает? Если за этого болеет, брат что делает? Брат что делает? Да пошел ты, козёла. Попрыгай стригаться, все лето пропела, а глянуться не успели, как зима катит глаза. Düşündün mü? Ya mine de koydunuz, menemesi elde de düşünecek ona. Orçan жақсы оқыш керек та. Men orusçanızı bilmeyim. Bol, az ekoz şimdi tuatır vuruşup ketemiz. Ya sen özün başta atpaysın. Ya bol. Men başlayayım. Az жақсынaka ırırdap bereyli. Qana ırday yok. Qana nima? Multik bir akardion bir şıltıraq bir narsa lap kepergi, lap kel. Qana matayın oşqa kelgenden ekoz uruşpay qızım. Oğlum mana şarından gel otursak. Burada bereldi. Kol çarp durunuzlar. Ana yem özüme geldi. Vay rahmat. Ушул жерде отурган жеңелерге, агаларга, инилерге, бир туугандарга, мекенди коргоп аткан жоокерлерге, кыскасы бардыгыңыздарга төмөнгү гүлдекстер тартуулап коелу. Калдап туруңуздар. Калчыга кайсыла? Кайсы эмне дегенле? Биз экөөбүз ашык болдук 3 кызга. Экөөбүз үчөөнүбү? Üçөөбүз. Biz ekөөбүз aşık болдук 3 kızga. Андай kızlar ким учурайт кыргызга. Biz аларды салыштырып жүрчелек. Асмандагы жанып турган жылдызга. Biz аларды салыштырып жүрчелек. Асмандагы жанып турган жылдызга. Men de süydüm Gülmiran'ı jaktırıp Süylörünü ayttırıp Tünde varsam takırmağa çıkmadım Nar kuyundan çıkıp jattı katkırıp Tünde varsam takırmağa çıkmadım Nar kuyundan çıkıp jattı katkırıp Men de süydüm Aynura'nı jaktırıp Süyümdü dostlarıma ayttırıp Keçe günü görüp kalsam vokzaldan 3-4 jigit alıp жүрөт maz kılıp Keçe günü görüp kalsam vokzaldan 3-4 jigit alıp жүрөт maz kayıp kılıp Biz ekөөбүз aşık болдук 3 kızga. Андай kızlar ким учурайт кыргызга. Biz аларды салыштырып жүрчелек.
Asmandagı janıp turgan yıldızga biz alardı salıştırıp жүрüşeli. Asmandagı janıp turgan yıldız, yıldız, yıldızga Asmandagı janıp turgan yıldız, yıldız, yıldızga Ben daim aytam sizdi. Kovanç aka biyik jerin kıykırvaң deyim go. Bir nerse sasıp ketdi az mineti. Camına lampochkalar kuyup atıyor, ne olup ketdi? Yok.